Ini nambah deh. Om Swastiastu semeton Retno Wali, sapuna pigatre Ya, raina bodoh mangkin kamu, dungogi semeton sarang sami statekena rahayu ran rahajeng mangka sami. Nah, sari mangkin puniki titiang wenten ring griya megelung desa Bahe. Kesarangin tim penjulu Kecamatan Mengui jaging yang konservasi lontar inggian punika niki indek lontar sinelih tunggil wenten lontar sani judulnya ning nika indek pupuh. Nah niki wenten indek pupuh tapi wastanipun pupuh pucung. Inggih, iring biar saya. Cening bagus cucun kaki cening bagus. Inggih, puniki wantah silih sinunggil cakepan derwe griya megelung ring Bahe. Judulnya nih, murdanya nih wantah cecangkriman cening bagus. Cening bagus ini wo pudun kaki ini cening. Ada cening memedang. Nah cening ane kabar damo tuturang kaki tekian ing dewa. Do pesan yen dewa momedo. Subo lantas dewa tahu tekian ing paundukan cening manumadi di merco pado di manyo pado dewa. Magonin daya ruse Tuah buka tutur ring sejaroning agamane cening bagus dewa. Sukil pesannya nih dewa manumadi dados manusia. Pelih bani dewa metindakan sinah sengsara ne bakal kepanggih. Donyen mawenan nih dewa cening tuturan kaki tekan nih dewa. Do pesan nih dewa nginggil lang. Pakayun pelaksana rusit cening. cening bagus tutur kakiane iya depan Iyan tuah kaki ngerawasang bekal tekan ing dewa tuah tutur ane bisa lakar para sida bekalang kaki tekan ing dewa melahang pesan yen dewa nampi tutur kaki yang ya dewa ada parum tekan kaki awe tutur. nah padut yen dewa mangda melahang pesan meroti aksaya mirengang yen tutur kaki yang cening bagus si dewa Ngori cek mapeteng. ada nyen tuah masih buka tutur ulian raos nyen dewa sida manggohang ne madan kasubagian ulian raos si dewa sida manggoh ne madan ing kasengsaran kaduh kita do pesan nyen dewa cening matur-atur ngeraos tusing cening mewit bendasarane pastiko Pilih nene becik. Tuah nyene dewa numadi di jagat. Subo nyene dewa kepico ane madaneng penguno diko
tuh nyenanggo ni dewa mata timbang pilih pesan jen laksana ane melah jen laksana ane patut dohangi dewa Pangdasaru ban cai ngaruanaya mangdo jantan ban cening ngeraos matur tekening para jano apa buin matur ring sang meragawikan apa ngasido seluwere ngatur ceninge ngardi ne madan ngerahayu ngardi ne madaning kasukertan di gumi ne cening Atur kelanturan ring pada keping 4 sareng 3 sareng 4. Oke. Inggih puniki tiyang sareng sami wantah sarwi nglanturang konservasi puniki ring griya Gelung ring Bahe. Puniki sanes sampun persida ke konservasi ing yan naskah puniki wonten beberapa naskah ring griya Gelung. Nggih, terus lan terus. Mane. Duk tan rego. Mungkin kita Kowe deng-deng. Om Swastiastu. Dok anreku paran neku motu Cening lanturang kaki nudurang tegani dewa duk pengerekan jagat anu rades ada medal seluwiring separan-paran seluwiring ane ada di jagat pengawit medal Ano sabda sunyo nirbano ada ne madaning sabda sunyo tu dewa patut telebang dewa jen ne madaning sabda sunyo di ukodan dewa ne tegas sing buanan dewa ne ada di sari dewa kelawan ning di buana agung ngaran puniki tuh nyana lantas ane patut idewo mangdo para sida uning ane ngaraning sabda sunyo ane ngaraning apa seluwirne ane medal duk pengerekan jagat le Jawa matu sang yang siwa reka manamong ide maparagayan ide sang yang siwareka duk pengerekaning jagat cening siawareku yoganira sampun putus kacerita mayoga lantas ide Bathara Siwa ide sang yang siwareka sampun neng puput putus yogan ide ne cening Mijil sang yang tunggal para sida lantas medal ide sane kewuh sida sang yang tunggal cening
yang pramawisa mijing Mawa sangkaning pangerekan itu sang yang siworeko doking putus yoga nido ne medal taler ido sang yang paramowiseso Raya matu Kian tia siwa dewa sanggang medal ido sang yang ngacintio Mas raresido sang yang siwo rauhing para watek dewato ne maka sami cening bagus si dewa Om Santi Om Santi Santi Om. Sampunang lali, like, comment, share, dan subscribe channel Etno Bali.